Tengah syukwa ban pulih ke Office Memorandum nombor PER bracket AR 25/2022 Part 3 dated Sipotarik Benaibasan Arpo R. Hakane ke Office Memorandum kadai ke Office Memorandum ke Bejrong tehen reha ke Clause F jong katu ke Memorandum ke ong at the district level or subdivisional level reservation of 40/40 for Khasi and Garos will be combined as 80. But kaongru hakaway ka sentence while selecting candidates for such posts, preference should be given to local candidates residing permanently in the district in which the vacancies occur. Kane kadai gamat kaba ngakwa aban ong kamtam syaki perlop nong yalam hapo riboy lada kidai kiseng balang ne kirang ba snong ne kisamla watkam baro siketa hariboy district ngim jukren persya ikino ki candidate ki bawan na ki we ki district ban watkam ban ya compete lang bat ngi hapo riboy tehen rei ke office memorandum kalai specific instruction bagi post ki balai hapo ke district deban ai ya ki permanent residence jong katu ke district hakaba ka post kalai tengas ngonang ne syakmat ki perlop jongi na po riboy kidai ban le halor jong kane ban diman yala ka jong ka hop ngam ong to yopen huri hura tehen rei kumno ngin diman yala ka jong ka hop kidon sibun kilat kilenti kiseng balang ki grup jong kiramba snong ki samlawat kam ngilak bani kenduk yu disi ubalong chairman jong ka district selection committee la kumno ka screening ka dai bandon nadu ke por ke bangi tab yaki application form jongi lada ka dai online ne offline ru preference kamu ngi check yaki address kan lada ki babun ki candidates ki dai napok local preference dai ban ai ki kumbalong hakini kisnem ki balalai lada like kam hari boy ubabun ubawan uhiar na is Khasi Hills mo te klempep hakajingnya le ki kena boy jongi ngamong beki saadin kitip kinang tehen rei haka competition lada ki state ban type computer kendiat si life ho second become state rupil job mapi tiki kena jongi ki dei ban yale sitam bat ban penen kamru ya kane ka hok ke belajar hang ne ka clause F boleh sebut